салом алайкум бародарон. Бисёриём хоҳиш карданд ки парвиз ба забони русӣ гап зад. Рост гап бародарон, мисол маълумоти пурра ва маълумоти хуб ба забони русӣ ман рост гап дода наметавонам бародарон. Ман ҳам қаззур меям ба ин русӣ гап задан. Ду пиёла чакардам ба русӣ бовар ки ҷонам дар намиҷам омад. Бара ҳамин бародарон мо кӯшиш мекунем ки ба забони тоҷикӣ химон кунем. Ҳамин тоҷикиҳо химон бидонем ки мо кем ва парвардигори мо бидонад ки мо кем. Бас ҳамона дар кор нест ягон кас бидонад мо кем. Алҳамдулиллоҳ химон ба химонам бидонем ши. ва спонсори дигари мо акаи Муҳиддин. Акаи Муҳиддин зиёда аз 6-7 сола фаъолияти кории таксӣ дорад, яъне граница мерава меояд ва кадоме ки мехоҳад ки граница барава ба таксии анами бародар барен, пешавии кори анами бародар пешавии кори мо мешавад. Ва мо имрӯз як ҷо сафар дорем бародаро. ҳамон қишлоқе ки хонаи ҳамун занака соз кардем ба 5 фарзанд, ҳамон қишлоқда мо 50 оилада хайр кардем. Оилаҳое ки бениҳоят ниёзманданд, масалан бениҳоят сатҳи зиндагишон пастанд, бевазананд ё масалан ягон инвалиданд ё қувваи корӣ нестанд. Хайр карданем ва мо бародарони хеле билет тайёр кардагем. Инҷа подпис дорам мисол. Ин билетҳо ба хотири чия? Ба хотире ки мақсад ози мо ҳамин билетҳоро тақсим мекунем ва ё меоянд ҳамин билет ҳамонро ишон метавонанд. Ҳамун чизе ки ворида мо доданем мегиранд мераванд. Агар ки мо хеле билет накунем, уҷо одам бисёр мешавад ва маҳсулотҳои мо ҳамадан намерасад. Ора ҳамин мо хеле билет кардагем. Иншоаллоҳ мерем ҳамун ҷудо мекунем ҳамун нафароеша ки беҳад ниёзманди баданд. ҳамаша ҷудо мекунем, метавонем ки ҳамин садақаи мо алҳамдулиллоҳ беҳтарин шавад. бо мо бошем бародарон дастгирӣ кунем. мақсад подписка, лайк, комментария дар фикротонро бинависед дар бораи кори мо. фикрҳои шуморо хондан ин моро чӣ метавад? Мақсад илҳом метавад ки мо кормона боз зудтар кунем. дар ҳамон яъло мо мерем айна иншоаллоҳ машаққатро мебинем. бародарои наи оз мо алҳамдулиллоҳ садақаро сар мекунем ва ҳамаи ҳамун кавдесие ки мо кушодем ба ёрдами анами бародар ҳамаи кор анами бародар назорат мекунад ва имрӯз ай менеҷери анами бародар мо фаҳмидем ки ин дар як рӯз 133 така мегирад, яъне $1 60 цент. ва сомонӣ бигардонем группа 15 сомон. Ярӯзаи кори анами бародар бо дар таво довольния, дар таво хурсанда ки как будто миллион получат кардеса. You very master. You. I give you 5000. мо бародаро ваъдаш кардем $5000 қариб $62 мешавад. иншоаллоҳ ваъдаш кардем ки кори мо бучава $62 метавонем иншоаллоҳ як моҳа ойлик шавад. Good master. Okay. Ганда хасан ши бахудо. Ва як хусусияти хуби дигар дорад ин мастер. Так киҷой мера пешрават мебирад. Киҷой да мера якам. Мо зира савол додем ки ин ҷина ба мурда нахада гуфт чи ба? Гуфтам киҷой мера мебинем ош. Мо ба мошин мерем пиёда. Кадом чоҳ мера мебинӣ шуд? Қариб ягон чанд километрга ай шаиш ду. Так киҷой мера хай мурдам. Брадаро, о дӯсто. All pray finish, give you 5000 inshallah. Рамазан омад. бародарои намошини чизои маҳсулотои мо омадан алҳамдулиллоҳ барои 50 оила дар ин қобчаҳо бародаро ка чизи бисёр нест, не ки барои ёра ин хела бисёр. барои ёра хела бисёр. дар инҷа 25 қобча бринҷай, 5 кило качкай, 3 литр руғанай, 5 кило дал меган. ҳамун дал ҳамун чизи хичонай, национали блюда хичонай. мақсад хела хиса мешавад. Mama, ungu otulamadi madana. Erto. Allah orada geldi. Yana ka kulidon haliya. Gari ite driver ho. Driver karda. Hojo damora inshaallah langari mekne. Ayagam langari бародаро гудако медонем барои чӣ мара прикол мекардем барои ки гап ё лангари набуда ландари буда ҳарфи диққати буда ман лангари гуфтам ин гудако мара издиваса када гаштам ман челленҷ дорум гуфтам катагӣ када гаштам дар Бангладеш. Rohe tatarigor card de dun roke mate kare Landare dusur go
اینجا در چه تکرار کردم 5 کیلو دال 5 کیلو کارچکا 25 کیلو برنج و برای یورا این خیلی چیزا ده برای یورا مقصد 3 لیتر روغن برای یورا این خیلی همه که بلیتاشون هم میارن همه که بلیت در دست شو بتین به درونیم که مقصد برای چه؟ برای که دیمورا نیایم و همه آدمایی که ما انتخاب کردیم هم باید بتین زیادی نتیم برای چی ما این اینجا انتخاب کردیم؟ برای که اینجا هم در درون جنگل و هم اکثریت یا مردین درختان چه که دیده هستین مقصد ای پرن همون گوداکوشون روی کردیم و اینجا جنگل اینجا قوای کوری بنهایت کمه و بنهایت مردم در سطح پست زندگی میکنن چه که من شما در گفتم و این هم مردک که من شما در ایشان دادم بعد دلار زندگیش پیش میبره امروز ما خیلی خرسندم که با یاردم شما برادران این مظلوم را الحمدلله یاردم کردیم خدا خیلی همه تقبل کنه برادران زنک شما دیدید همون زنکی که ما خونش اساس کردیم میگم در همین خیر خوشه الحمدلله که گفتیم 5000 متر بخدا به حد انسان خوبه به همه که کم بغلش با دست همین کمردک همین خودم گرفته همه در یوردان کرده خوب چوشون اینجا استتار بوده است و فکر میکنم که ما همین در کار خیر کنیم ان شاء الله بهترین میشه برادرو عزا و رحمت امروز با تشبوس شما بگیم همه موبایل در یک پسره دیگه مثلا موبایل همه فقط آدمی که بین شما و بین صدقه کنو صدقه گیرو
مثلا موبایل دمامون زاتو شما امروز یک قشلوق مردم خرسان کردین و همه همه دوون یا شما همه روزیان در کندو میکنن حالا که در جنگل زندگی میکنن و عموما شرایطشون به حد پس $1 شما خون چه شده $1 در کار میکنه $1 هست یعنی 14-15 سون در روز کاری به حد وضعیت بیزی برمی